Haba pensan ya kani ke Kynnoh Dr. Don Kuparoy Presiden ke UDP ulapun pa baka jing mampenyang kertong ke jong ke UDP hakani ke election siteng samai kadai baka parti kamyo ya ubri ubobyang ulo ongru baka parti kelas ngotu lupa baka kertong bala penyang ke kongres hakate ke election siteng samai kabala longa ka penyut jelio arjakat san ka bluebell ar sangma kaniora ya ka jingjam u Presiden ke UDP ulo kubur baka jingjab je kongres hakate ke election samai ha Chokpot kalong da ka bor jang ka Pisa bat penpauru ke jing metre lang ke NPP bat ka GNC hakate ke election kalong ba lesi Kynnoh lam jong kini ki artili ki seng ki don la ka jong ka jingkhain bat ko kom perkhan Henry lo ongru ba baro ki seng rulum kila dai benetre lang da ka ba sai tang uai kortong la ni ka kertong persya ka kongres hakate ke election kumbalong mentak Megalia People Front kebasyong kaliang persya hayung dapat hawan kelanang hiar saka jingbuan beliau kata nak hat lain ngut saka kad arngut nongkong ni mudur ba kandon ka simpati wir na ka blok jomba lipo the result ba mi ka pini bagi paiba ang fir ko Chokpot kim consider ban bud yaw candidate ang nongrim yung kasimpati. Lisi kelam dan dua part ke faktos pada kandidat kamba ini seteli kayak kita ke faktos. Rahi haladi ngasuku ba kadau ba kami medicine kalau bagi hak poor election di tam ki by election bunsin hi candidate budan karulin side udan ka advantage pada kiwa tinata daw ki candidate yung congress job for Chokpot